Hello guys, welcome back to our channel. Te menta kasmi fila bani ihang ni ngabu de Khleh Jhur te uni Khleh Jhur Kthang bat nani nakan riang am udan kisya te sung bahasa kaman lem batai lem ba uni pia khot uchur ayu namar ngi ting shi khot uchur Kthang bat menta kasni ngi oruni ting ongin pen I shwa da bakhle uni isa pani pat Shet Doh te kampus lem shi kapor. Let's get started. Uchur ngeladap on mentangan bayan asok piak nalor yang biasa usok mungkin kemlu an ai sau nei li an ai sak sok jauh ni ngali em ngala jadut lupa nama ba tentang si ijur em Khleh em kamun wow jauh dut baik tangan Khleh bhano ken kini Jhur bro nga em pitep guys ngan batai fesya nga bang bha Jhur Kthang Jhur em kan khamtam jing bang to fi men hakatu por ba hakatu last video em bang ya bam di last video shwa katu ya bam Jhur salary bam ning kong kasin bring kong bang bam kata rubi ong mai nga mat no sa salary nga rang ong I yom bang tema por bang amat kesin peningkong em ngambang re tema dah hadin nga bam biang pat sa jan mit kum tu nga bam ja biang la sedang ban bang la sedang ban bang bat menta em salary la long best bau Jhur bangan bam em man kesni tang bam menta kesni pat ngi klem yo uneli udang duna khndian tengan ai biang nili sa khndian bangan yo ban Khleh bon khampang shu Tada guys ngeladap Khleh bat ngeladap maduk khendia jing bang te naya ong te ngeladap fila bani I hani kekalai kelak loy timbang tiana saka ompniang yang beru shumet Thèm nào saka Doh ngan clean try kini ka Doh menta ban menta kasni Shet Doh Snier Sniang namal komba fila ya kwa bro ban ilam komlu bang Shet Doh Snier kini Shet simple ba menta kasni ru ngan biasa usok meken dung te uni usok meken em ude bang shi grind hi haying dala dia namal bun sin em ni thiet na yote tang ba uyo bun ba do udiang te ngam juda kham sngo tenan te bun bangi grind hi bat so kawai kembang juang berbor lada fi bam so mungkin te sa ai lada fi bam te nai ai usok maren soya bean sauce yang biasa kemlu bat mentapan entiana sakon biang Shet try kini ka Doh haban darangat ke te guys ke kala arangat bat fila bani I hang ni tang ba mentapat em ngan Shet biang kini ka Doh ha ka low flame haban da terkhong tada guys ka Doh ngilada pen terkhong bat kala I menta kala I bang ba tingin ra no sheneng bat nginia bam no Te kani ga Doh Snier Sniang kwa pani min shikman te uni company issue u slab biscuit but Doh Snier te ni Khleh Jhur Kthang
Dia lebih kuat resipi jom ni. Komen seperti ni. Di curium tu Selapis kuat. Selapis kuat. Doh Snier. Ni pelalam nama bapak. Lang duk tunjuk. Jom tu kan bam. Shibun. Lo belut. Tu lah yang tu. Ini Doh Snier Sniang. Ini babang sisa. Alang tu sok makan bab ya. Entah sini apa tu sok makan bab. Saat ada mah, nyai mat. Ai sok makan ai banduk. Yang cuma ni ada tu. Tu lah yang ada. Dia bat kini Jhur em. Ini salad. Tu ni wiru salad. Tu ni orang salad Khasi nak mana cik mah. Hai, kau tahu. Saya komen salad junior. Ada tertib ha. Di salad Khasi yang terai. Dah shim kan? Cara apa? Nang paham nak ngata mah. Semkan Khleh nya. Maaf sah. Jeng Bang Jhur Kthang. Bang subscribe mah. Bang ni salad deh. Kat ni Doh Snier Sniang. Timbang ni tu Khleh mah. Palat. Ada setian. Kalau bang boleh sekan bab. Sal. Small bi rasar. Mari kita masak susnya. Mana bayar bang Khasi Sniang saya komen. Mana tengah bang ha? Nampak bang tahu ni. Asyik yang tu. Biar. Bang setengah ni. Damal enggak kadang. No. Sekasat. Bang aku ni mungkin tak buat dia. Tolong ah. Kejar alun. Ngaruk kejar alun.
Kalau alot tambah hang ni dan. Te guys, ni video pukul hang ni mentang ni. Dengan saya kendo biang pada video baru akan next video. Telah ada fitnah, semua like, share, comment, subscribe. Dengan saya kendo pada next video. See ya.